Ndagusuje nizera ko umeze neza hora atandukanye ufite umuvandimwe kuri iki biganiro byacu nyura kuri channel yanyu yitwa Imboni TV. Nitwa Ajabu Marashi, tugiye kureba operation idasanzwe n'ibintu bikomeye cyane byo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hakomeje gukwirakwira amakuru akomeye cyane avuga yuko FAYULU ndetse na MOISE KATUMBI bamwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba barashwa mu myigaragambyo ikomeye cyane yabaye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese byagenze ite kugira ngo amashusho yagaragaye ajye hanze? Kuko hagaragaye amashusho ateye ubwoba, FAYULU mu ishati yuzuye amaraso y'umweru ateruwe cyane nk'umujura atwawe intambi cyane bariko nabyita. Amashusho ajya hanze ateye ubwoba, abaturage benshi bigaragambya. Uyu mugabo yatewe amabuye, ibikomere mu mutwe, mu maso, impande zose, ndetse nawe nyuma yaje gutangaza amagambo akomeye cyane, aho byavuzwe yuko ari ku itegeko rya TSHISEKEDI. Itegeko ryavuye mu biro bya Presidence Kinshasa rivuga yuko aba bayobozi bakomeye cyane matavuga n'ubutegetsi FAYULU ndetse na MOISE KATUMBI ngo bagomba kuraswa kugira ngo bahoshe imyigaragambyo ikomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri byose byatangiye kuri uyu munsi mu masaha make cyane y'igicamunsi, aho habaye imyigaragambyo ikomeye cyane. Hanyuma kandi bano banyapolitiki cyane cyane FAYULU niwe wagaragaye cyane mu mashusho ajya guhosha imyigaragambyo, kuko n'imyigaragambyo imaze iminsi itegurwa muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yanateguwe na FAYULU cyane cyane, ariko MOISE KATUMBI yari bikomeye cyane. Niro MOISE KATUMBI nateguye iyi myigaragambyo ndetse inashyirwa mu bikorwa mu buryo bwari bwose bwari bwashyizweho. Rero FAYULU yageze ahantu imyigaragambyo yaberagwa hafi y'inteko ishinga amategeko kugira ngo ahoshe imyigaragambyo, abuze abaturage n'urubyiruko bari hano kugira ngo ababwire batahe. Icyakurikiyeho, aha hantu hari abapolisi benshi cyane bari baje guhosha imyigaragambyo, bari batumwe na TSHISEKEDI. Urubyiruko rwari rwaje kwamagana icyo TSHISEKEDI yavuze, ndetse n'impamvu baje ku nteko ishinga amategeko bagira ngo babuze itegeko rwa ryasinywa ry'uko itegeko nshinga ryahindurwa. Ariko TSHISEKEDI yari yamaze gutuma abapolisi benshi cyane kuri iyi nteko kugira ngo bahoshe imyigaragambyo. Icyabaye rero abapolisi bahageze, amakuru nagiye mbona ngo byatanzweho itegeko na TSHISEKEDI yuko abapolisi barasa mu basivile bare mu myigaragambyo. Hakoreshejwe imbaraga z'umurengera mu gutatanya abasivile n'abaturage bari ahangaha, baratatanywa bakoresheje ibyuka biryana mu maso, imbaraga za gipolisi cyangwa za gisirikare, iz'umubiri n'iz'ingufu, kuko hagaragaye amashusho abapolisi bari kurwana n'abaturage basanzwe bafatana mu mitsi, bakarwana bagakubana. Byarangira abapolisi ibarashe mu basivile, barabarasa, gusa ntabwo hatangajwe umubare w'abantu bapfuye cyangwa se niba banahari. Gusa inkomerezo ni nyinshi mu mashusho yagaragaye n'ibinyamakuru byinshi byanditseho. Byavuzwe rero ko itegeko rya TSHISEKEDI ryavuzwe ngo abantu ni mubarase kugira ngo bekomeza guteza ikibazo mu mutekano muke mu gihugu cyacu. Handi makuru menshi nagiye mbona avuga ngo mu gihe FAYULU yarahageze na MOISE KATUMBI, TSHISEKEDI ngo akimenye yise atanga itegeko ry'uko abantu baraswa ari babiri, kuko ngo barabingenzi cyane bare muri target za TSHISEKEDI. Akavuga ngo mujye mwebwe muciyeho cyangwa se mumviriye mu nzira, nzakora ibintu byose nta kimbangamiye. Kuko TSHISEKEDI abantu bamubangamira ni FAYULU na MOISE KATUMBI n'idini kiliziya gusa. Yavuze yuko rero mu gihe no bombi ari FAYULU na MOISE KATUMBI baba bagira uruhande rumwe, ngo yakora akazi ke neza, agahindura itegeko nshinga ndetse agakora ibyo ashaka neza. Amakuru nagiye mbona hamwe na hamwe avuga yuko TSHISEKEDI ngo yatanze itegeko ry'uko abantu baraswa ari FAYULU na MOISE KATUMBI bakaraswa kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ikindi cyashimangiraga ibi ngibi nuko mu minsi ishize MOISE KATUMBI yagaragaye atanga amabwiriza yo kuyobora imyigaragambyo ikanategurwa Kinshasa yo kwamagana itegeko nshinga yuko rihindurwa. Niyo mpamvu bivuga ko FAYULU ari abantu babigendeyemo ku itegeko ryatanzwe na TSHISEKEDI yuko abantu baraswa, ndetse byanarangiye habaye ibintu bikomeye cyane. Ni amakuru akomeje kuvuga iryo ntino ari ku mihanda, ari amashusho yagiye hanze, nagiye mbona n'igino babyandika yuko ariko byagenze. Mu by'ukuri imbaraga zakoreshejwe z'umurengera na polisi, abasirikare, zo kwamagana abaturage n'abasivile bakora mu mihanda, iryo tegeko naryo yatanzwe na TSHISEKEDI. Hari abapolisi benshi cyane batagaragaye mu bari neza, ariko bari benshi bari ku ngoro ishinga amategeko bashinzwe kuyirinda. Aba bari boherejwe na TSHISEKEDI ku ngoro ishinga amategeko kugira ngo baze kubuza imyigaragambyo kuba, kuko imyigaragambyo barabizi ko iba. Ikindi kintu gikomeye nuko ibintu nk'ibi ngibi bigiye ko mu gihugu TSHISEKEDI aba yahunze igihugu, ntago ari mu gihugu aba yasohotse hanze.
imyigaragambyo yabaye Tshisekedi bivuga yuko atari mu gihugu imbere gusa ntabwo bizwi neza aho ari, kuko no ku busanzwe iyo muri kino gihugu ibintu bikomeye cyane bivuga yuko Tshisekedi aba yagiye yahunze igihugu akabibona ku mateleviziyo anabyumva mu makuru n'ahandi atabirebesheje amaso ye, niko bivugwa. Byanavuzwe ko na hano Tshisekedi yari yagiye agatanga itegeko ku bakomanda n'abandi bayobozi b'ingabo n'abapolisi gukora ibyo ababwiye ariko atari mu gihugu. Ni amakuru nagiye mbona aho yihwiswa mu binyamakuru n'ahandi hatandukanye. Ikindi cyaje kugaragara nyuma ni igihe amashusho yagiye hanze y'umugabo bita FAYULU avuga amagambo akomeye cyane ku buryo ki yatewaguwe amabuye. Nyuma gato rese muri cy'amakuru cyane cyitwa BBC cyandika inkuru kuri ibi byabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo tumaze kuvuga bavuga kuri iyi myigaragambyo nuko FAYULU ikintu cyabaye gihe kiririyo cyangwa se amakuru yizewe. FAYULU yagiye guhosha imyigaragambyo kugira ngo abuze aba bantu, kuko yavuze neza FAYULU yuko afite abaturage bamwumva, kuko yanigeze kumvikana avuga ngo ngiye afite abaturage benshi banyumva, nimvuga ngo nibyo myigaragambyo bazayijyamo, nimvuga ngo nimureke imyigaragambyo bazayireka. Niyo mpamvu yagiye ku nteko ishinga amategeko kugira ngo abuze urubyiruko n'abandi benshi bari imyigaragambyo ababwire ngo nimutahe muve ahangaha mwe kwigaragambya. FAYULU akihagira ikintu cyabaye nuko abaturage bamuteye amabuye. Abamuteye amabuye ntibaramenyekana neza abari bo, nta nubwo polisi yavuze niba yabafashe, gusa yateraguwe amabuye mu mutwe, mu maso, ingingo zose yononekaye. Mu mafoto mu mashusho yagiye hanze yagaragaye yambaye ishati y'umweru yuzuye amaraso biteye ubwoba. Yahise akora interview avuga ko bibabaje cyane ku bintu byamubayeho atarabyiteze. Hagaragara amashusho kandi ya FAYULU ari kurwana n'abaturage, abaturage bakamukurura cyane cyane abavuga rumwe nawe. Abaturage bamushyigikiye bamufataga bakamuhisha ibyo bitero by'amabuye byari biri kuba aho ngaho, bamukurura n'amujyana ahatekanye. Inzego za polisi nazo zigakurura n'abaturage zibakura mu mashati inyuma zisa naho zishaka gusingira FAYULU mu buryo byagaragaraga, kuko umuntu akabafashe FAYULU none umupolisi agafata mu ishati cyangwa se umugongo ya wa muntu uri kumukingira ikibaba. Abavuga bamwe nawe bamukingiraga, abatavuga nawe bamuteragura amabuye, ndetse na polisi y'igihugu nayo igaragara ihangana n'abaturage bari kumukingira urwo rusaku rw'amabuye n'ibintu by'urufaya byari aho ngaho. Byari bikomeye cyane. Hagaragara imyigaragambyo ari naho yatumye uyu mugabo yakomerekeye. Mu makuru nagiye mbona nyuma yashyizwe hanze byavuzwe yuko FAYULU bishoboka yuko atarashwe, ahubwo yuko ibyo bikomere byagaragaye mu mashusho n'amafoto ngo ari amabuye y'abaturage menshi yamusutsweho, yari menshi cyane. Niyo makuru nagiye mbona yagiye hanze, kuko yagaragaye yicaye amaze gushyira impoma ajya hatekanye, avuga amagambo anenga ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ashimangira ko atishimiye ibyamubayeho, anashimangira ko bishoboka yuko harimo akaboko ka politike no kuba ngo yatewe amabuye, ngo habashobora kuba harimo itegeko rya Tshisekedi cyangwa undi muntu ukomeye mu buyobozi watumye ngo aterwa amabuye. Abasesenguzi bavuze bati uyu mugabo si gusa birashoboka yuko kuba yageze ahangaha aje guhosha imyigaragambyo, ngo baketse ko muri politike ya Tshisekedi baketse ko uyu mugabo aje gufasha imyigaragambyo gukomeza cyangwa se kongera imbaraga, bityo hagatangwa itegeko ry'uko bamusagara cyangwa se bakamukorera urugomo. Kuko impamvu byavuzwe gutya nuko umuntu waje mu myigaragambyo yaje nk'umuntu ushyigikiye FAYULU, nk'umuntu wumva MOISE KATUMBI, kuko FAYULU ni umwe mu bantu bayoboye abatavuga n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu bavuze bati n'umuntu yaje mu myigaragambyo ntabwo ari gutera amabuye umuntu wamuzanye muri iyo myigaragambyo. Niyo mpamvu bavuze bati umuntu wateye amabuye FAYULU ni umuntu uri ku ruhande rwa Tshisekedi, wahawe amabwiriza, wahawe ikiguzi runaka cy'amafaranga kugira ngo akomeretse FAYULU nk'umuyobozi mukuru w'imyigaragambyo. Nakomereka abaturage benshi bamubonye cyangwa se ayoboye nabo baribwiriza bave muri imyigaragambyo, kuko polisi yakoresha imbaraga z'umurengera bibi by'ubusa, irwana abaturage bibi by'ubusa, irasa ibyuka biryana mu maso bibi by'ubusa. Hari n'amakuru yagiye hanze avuga ko polisi yarashye amasasu ya nyayo mu baturage b'abasivile b'inzirakarengane. Aya makuru gusa sindayatoza neza ngo menye ngo ni ukuri cyangwa se si ukuri, ariko aya makuru nyabona bivuga yuko bishoboka ko polisi y'igihugu cya Kongo yarashe ku basivile bari imyigaragambyo, bamwe bakanahasiga ubuzima.
ngo mu byatumye imyigaragambyo yagura isura cyangwa se igira ubukana burenze ngo nuko abasivile bamwe barashwe bakavuga bati iyi leta yacu irimo kutwica rubi gutya ntabwo byumvikana ntabwo bikwiye. Nange amakuru yagiye ajya hanze. Rero ibyo ngibyo byakurikiwe n'amagambo yavuzwe n'abasesenguzi benshi bakavuga bati uyu mugabo Martin Fayulu yagambaniwe kuko ntabwo yaterwa amabuye n'abantu bamushyigikiye, batahubwo umuntu wamuteye amabuye yarari ku kiraka cyangwa se yatumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu, noneho bigatuma aza gukora ibi ngibi. Bigahozwa no twatangire ku nkuru ya mbere bivuga yuko bano bagabo bakomeretse, ariko cyane cyane wakomeretse ni Martin Fayulu kuko Moise Katumbi nta hamwe yagaragaye. Bivuze ngo amakuru yavuzwe yuko Martin Fayulu na Moise Katumbi bose bamerewe nabi siyo. Moise Katumbi nta hantu hamwe yagaragaye, nabiraga imyigaragambyo ntiyahageze. Uwageze ahantu ni Martin Fayulu wanakomerekeye muri imyigaragambyo ikomeye cyane yaberaga Kinshasa hafi y'inteko ishinga amategeko. Mbere y'imyigaragambyo babanje gusaba leta yuko imyigaragambyo yareka gukorerwa imbere y'inteko ishinga amategeko ikajyanwa hirya, ariko naho muri Kinshasa abaturage barabyanga. Impamvu bagiye imbere y'inteko ishinga amategeko nuko iyi nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iherutse gutora itegeko ryemeza ivugururwa ry'umushinga w'inteko ishinga amategeko cyangwa se referendum, guhindura itegeko nshinga ryemera Tshisekedi kwiyamariza manda ya gatatu 2028. Uwo mushinga waratowe ukazagezwa imbere y'abasenateri, nyuma ukagezwa imbere ya Tshisekedi akawusinya. Impamvu bagiye hano rero imbere yo kwigaragambya imbere y'inteko ishinga amategeko nuko inteko ishinga amategeko ariyo yatoye rya tegeko rivuga ngo bano bantu bagomba guhindura itegeko nshinga. Bashaka kwerekana yuko ibyo bakoze ari amafuti, bityo ko n'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena itagomba gusinya iryo tegeko, ndetse kandi ko itagomba kuba yarigeze imbere ya Tshisekedi. Byari nko gutera ubwoba n'impungenge, bakavuga bati niba twabonye biri imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nibigera imbere ya Sena tubyange twerekane ko bidahwitse, kuko abatavuga n'ubutegetsi bayobora imyigaragambyo abaturage benshi berekana ko bidahwitse, cyane ko muri iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo manda zemewe n'ebyiri. Niyo mpamvu Tshisekedi akoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo yemererwe kuyobora manda ya gatatu, kugira ngo muri manda ya 28 muri uwo mwaka aziyamarize manda ya gatatu. Niyo mpamvu imyigaragambyo yabaye ku nteko ishinga amategeko berekana yuko n'izindi ntambwe zizakurikira zitazashoboka, banerekana ko n'intambwe za mbere zakozwe zo kuwo mushinga kuwiga no gutora kuri iryo tegeko ari amafuti akomeye cyane yakozwe. Niyo mpamvu rero imyigaragambyo yari ku nteko ishinga amategeko, gusa ntabwo byatangajwe neza impamvu leta yashishikarije abaturage kujya hirya y'umujyi kugira ngo habe imyigaragambyo. Iyo mpamvu ntabwo yatangajwe. Icyatangajwe ni ukubimura gusa, ariko ntabwo bigeze bahabwa ibyo basaba. Tshisekedi ubwe nyuma y'imyigaragambyo nta kintu aratangaza, ariko amakuru nagiye mbona yavuzwe hirya no hino nuko ngo Tshisekedi yarebye ibiri kubera hari imyigaragambyo agatanga itegeko ati uwo muntu witwa Martin Fayulu ni uw'ingenzi cyane, cyangwa se ni key point y'abantu bakenewe cyane nk'umuntu w'inkingi ya mwamba mu mwibandeho. Ayo makuru ntabwo nyafitiye source zifatika, ayo makuru nayabonye ahantu acaracara ariko ntabwo yizewe. Gusa abasesenguzi bavuze ngo birashoboka. Impamvu bishoboka ni kimwe twavuze hejuru. Niba uyu mugabo asagarirwa agaterwa amabuye kandi abaje mu myigaragambyo ari abantu bamushyigikiye, ntabwo wasagarira umuntu ushyigikiye, kuko uyu mugabo Martin Fayulu mu matora ashize 2023 yabaye wa gatatu mu bakandida perezida. Byanatangajwe ko yari perezida rero watsinze Martin Fayulu, ahubwo yibwa amajwi nk'uko byatangajwe na Colonel Nanga uyu munsi ari mu rya FC 23. Icyo gihe Nanga yari we uyoboye inteko cyangwa se ikigo gishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yahishuye ko Nanga n'inteko ye ishinga amategeko muri rusange yagamba cyangwa se yavuganye na Tshisekedi icyarimwe n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila yuko Joseph Kabila azakorana bya hafi na Tshisekedi. Iyo mpamvu ngo Tshisekedi yahawe ubutegetsi nk'umuntu udafite ububasha bwa nyabwo, bamupfumbatisha ubutegetsi kuri politiki bari bizeho neza, ariko ari nko kumubwira ngo bumfashije nyuma gato uzansubiza.
ibyo ni ibyavuzwe. Rero ibi ngibi nanga bivuze avuga ko wari watsinze amajwi ari Martin Fayulu, ahubwo akagambanirwa hakajyaho Tshisekedi utari watsinze amatora. Niyo mpamvu benshi bavuga bati umugabo nka Martin Fayulu ushyigikiye kuri uru rwego n'igihugu cyose wari watsinze amajwi akibwa nk'umuntu wahoraga inteko ishinga amategeko cyangwa se wahoraga amatora akabyemeza ko yari yatsinze bakamwiba akagambanirwa. Uyu muntu wakunze mu gihugu cyose ni gute yaterwa amabuye? Ayo ni amagambo yavuzwe n'abasesenguzi benshi. Ni gute yaterwa amabuye? Ni uwamutera amabuye se yabarinde? Niyo mpamvu bavuze bati ko imyigaragambyo yaje abantu bamushyigikiye ubwo habaye iki muri rusange. Ati ikisobanuro gihari cya nyacyo nuko ikintu cyabaye ari uko abatiye amabuye Martin Fayulu baye bare ku kiraka cya Tshisekedi. Ikindi cyabaye hanga muri uyu mujyi wa Kinshasa hano hafi n'inteko ishinga amategeko hagaragaye hatwikwa amapine, hatwikwa ibintu byinshi cyane, ibintu byose bishya biteye ubwoba cyane. Byari rero biteye ubwoba hanga rwose ubwo amapine yatwikwaga, ibintu byose biri kwangirika, byari ibintu bikomeye cyane, byari biteye ubwoba nkuko bigaragara, kuko polisi yarwanye n'abaturage n'ingufu z'umurengera. Ibintu byari bikomeye cyane mw'abantu mwe, byari bikomeye cyane. Tshisekedi nta kintu aratangaza. Martin Fayulu we yavuze ko ibi byabaye harimo ingufu za politiki gusa, ntiyashinja umuntu runaka. Mu ijambo yavuze ko biteye inshozi kandi ko bibabaje cyane kubona agambanirwa biraka kageni ndetse agaterwa amabuye, kuko byari ibintu biteye ubwoba cyane. Abantu benshi babinenze muri ubu butegetsi. Hanyuma rero ndabashimira mwe mwangira muri aya makuru kuri icano yanyu yitwa Mboni TV mukunda muri benshi. Utarakora subscribe ikora kugira ngo tujyane neza, gukanda like ndetse na share na comment niba wakunze ibiganiro byacu. Ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma nje nitwa Ajabu Marashi, mbabwira ngo Imana mwese barinde muhaye muronke. Ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.